Shalom, selamat pagi Bapak Nang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Pai maijalo hitang regapan siganu pari bata bani panorang sogot nerion pasada hita uhur tamartonggo hita. Puji-pujian terima kasih isombahkon uhur nami bamu Tuhan bani panorang sogoton gok ibagas malas niur hanami. Sanggah puo hanami ibagas nahoras-horas janah bani panorangon pe Tuhan bereham guguh na baru huban nami. Ase sa ganjang niarion hatamu bahin ham nagabe onjolan ban nami ase barang aha petongon bapa nasihol ihor cahon hanami tetap hanami ibagas guguh na humbamuin sa ganjang niarion maritegoran nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami jolham rapa kontonggo namion. Amen. Bapak nang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijapen na siyam marianan bani panorang sugot niarion na boy isisehanami marhitehon ni channel YouTube on rigapan sigano pari batang sadarion Senin tanggal 25 Juli tahun 2022 karsurat bani buku 2 Petrus bindu tolu ayat 10 nama katahon sonon. Tapi labin marbagal manasyam ibagas idop nihur apa panandayon bani Tuhan ta Yesus Kristus si paluhain. Bani mahasangapon sonai age rossi sadokahni dokahni. Totu haganup do orang tua ibagas parguluhan ta sigano pari tene bapainang makarosukon asinyombani lebih marbagal lang bani akula marbagal doho mani age ibagas pambotok ni sonai age etika ni sonai age huma age parguluhan ibagas namarhasoman sonai age itongah-tongah ni lingkungan ni artinya ai ibagas pertumbuhan ni ai haganupan orang tua makarusukon ase nyombah ni lambin matoras ibagas haganupan halaniaha halani anggulalap do nyombah ay imeme anggulalap do nyombah ay itugu-tugu lang boy mandiri totu lang boy tene orang tua makorjahon horja nalegan atap gabe tambah do humani beban ni orang tua halani nyombah nasadaon naha anggo 2 naha anggo 3 naha anggo 4 nyombah bani sadar rumah hape lalap tene danak atape lalap langadong pertumbuhan bani sidea. Nah sonai do humani age parjuma-juma ibagas nama korjahon jumani totu lampitah panen ni tumang na iarap kon ni tapi sangga isuan maboni pangarapan ni sa halak parjuma-juma asibonihon pe lambin marbagal iya ulang pejel tene totu nama rosu halak lalap sunsunan ni etek ay maanggo bonsai ya totu anggo parjuma-juma langlaw manuan bonsai tapi sonahado asisuan-suanan ni lambin marbagal artini ay porini petongon lape ididah atau pelape ideihon buah ni pariaman ni nasinuan ni ai tapi sangga ididah pe suan-suanan ni ai atau paha pe ai anggodo malabin marbagal malas mauhur mangidah suan-suanan ai. Bapak nang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus suang sonai do humani age goluh ni kuriain malas do uhur ni nebata anggo jupa ma itongah-tongah ta lambin marbagal ibagas idop niuhur apa panandayon bani Tuhan Yesus Kristus mase sonai pardete hita bapak inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus anggo ibahen nebatama standar ni nebata hubata ibagas naman dalani 10 taon totu sada pelang adong nasanggup kita makorjahon standar nadop itotapkon na bata
ibagas 10 taon. Tapi maningon do si horjahononta jana maningon do si parayakonta ukuran na dumma ito tapkon na bata hubata ay mamarhitekon ni hatani sonay ageti tahni. Tapi marsormin lobehita ibagas parguluhan ta si gano pari. Sonahan nani. Dumabuhi ibuktihon hita dirita bahasa 10 taon. Doma songon standar atape doma das kubani standar nadop ito tapkon na bata totu lape. Anggo sonay, anggo lape iurjaon hita standar nadop ito tapkon na bata ibagas 10 taon. Ahado na boy mambahin hita asiboy das kubani panorang sugoton. Ibagas malas ni hurmanjalohon hata ni bata bani panorang sugoton ay ma idop ni hurni na bata. Idop ni hurni na bata do na manugu-nugu hita. Idop ni hurni na bata do na mga piti hita ase ibagas keterbatasan ta, ase ibagas sagalekon ta, ase ibagas hahurangan ta. Lang gabi mago hita ibagas parguluhan taon. Ay maase bapinang nalungan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Lambin robagal ni idop ni hurni na bata. Ijalo hita ibagas 10 taon. Lambin bagal mahumani. Lambin marbagal mahumani hita. Ibagas idop ni hurni na bata. Marhitehon ni lambin sarima hita bani hasomanta. Jana lambin ipataridah kon hita matongon. Bagal ni holongta. Ibagas nalaho makurja kon hata ni na bata. So na ido humani. Labin marbagal mahumani hita, bani panandayon, bani Tuhan ta Jesus Kristus. Artini ay bapainang nalungan ibagas Tuhan ta Jesus Kristus, bani parguluhan ta si gano pari, lang tarbahin hita, lang idopa kun hita, parutulon, hasusahan, hamarsikon, hasumbuhon, pakon naligan na buhay, mambahin, gabi, soto pikiranta, jana, lambin tambah beban ibagas parguluhan ta si gano pari. Tapi marhiteo ni haganup na masa ay maningon do hapeni lambin marbagal panandayon ta bani Tuhan ta Diyos Kristus. Artini ay sonaha Tuhan Yesus Kristus marmudu-muduhon hita, sonaha Tuhan Jesus manggulu ilobe ni Bapa totu sonay mapanandayon ta humani lambin marbagal ase songon Tuhan Jesus humani guluhta ibagas haganupan karakter ta, sifat ta, bakot ta, halam-lamon ni uhurta lambin marbagal maay halani lambin itanday hita ma Tuhan Jesus si paluah kita jana nitta ma tongtong ibagas guluhta si ganup ari bani ma tongon hasangapon sonay age rossi sadoka ni dokahni. Artini ay ase barang ahape na ni hurjahonta ahape na mambahin lambin marbagal hita ibagas 10 taon jana sonahape panandayon ta pasal Tuhan Jesus haganupan ay nitama ibagas haporsayon ta bani na batama hasangapon rossi sadoka ni dokahni. Artini ay barang ahape na ihorjahon hita, barang ahape na lambin marbagal ibagas guluta, bahen hasangapon ni na batama ay haganupan. Amen. Martong bumakita. Ajari ham hanami tongtong Bapa. Asya marhitihon ni ganup na masa ibagas guluh nani. Hitemu matongon in laho patugu-tugu hanami pauliulihon hanami asya lambin marbagal ibagas idop niuhur sonay age panandayon bani anakmu Jesus Kristus na makaholongi hanami ibagas sa ganupan situasi ni parguluhan nami asya ajari hama hanami sonay humaba pa asya barang ahape na hinurjahon nami sa ganjang ni Arion, haganupan in, pita bahen hasangapon ni Koranmu, rossi sadoka ni dokahani. Amen.
Jalo hama pasu-pasu humbani Tuhan ne batata. Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni ne bata bapa. Apa persora ni tondoi na pasing ma. Nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Horas mabata ganupan, bapainang nelongan ni bagas Tuhan ta Yesus Kristus. Labin margogo matongon hita sa ganjang nerion. Ihasomani hidup ni hurni ne bata. Jana lambin marbagal mahita. Ibagas holong. Dopak hasoman. Tarlobi. Dopak Tuhan Yesus. Shalom.